vini si, nek plen ajan, si nek a bwet. Se. Mwen ke pale yon si nan bo pe yon si san ajan men. Ou pa kompren konsep mwen. Nou an 2017, nou pa ka an kache. Bagay yo se pa. Hey, sa. Alon plezi tou pa pase nek mwen se ple l'ajan. Pa men bezwen kon ki esouye. Oh, patne fam sak ge la men. Yo mwen wap bien pase men. Yeah, men, e sali wat men. Men, kom fek vini men, bakon si mou ka e go bwe la. E dem bwe. Oh men, kounya e piz wap me prizet men. A mwen sa, don mwen sa pa ge bagay sa mwen se. Yo ge tabre patne. Sa men ale bon mwen se. Mwen che men, yo me eksplikon bagay men. Kade la men, wak ge pase men, non ti fet men. E vwe? E ki wak koule la piti men. E bwe mwen se. Dat pou te fe sa men. Chita mwen se, chita. Chita mwen se pou nou bwe. Oh, mwen se, mwen pase. Bwe mwen se. Che talen nou wak bien pase men. E vwe, men, sa kou bwe tem $600 tou men. O blak mwen che. Oh. Kom ki wak koule men. Yeah men. Se lo wala li men. Na chini pati jan. E vwe, men, mwen se, pe gwa biye nou apa, sa kou bwe tem $600. Ouye ma plak di pati jan. Mwen se. Tade. Pe gwa biye nou. Mwen sotan do pale. Oui, Ou ka eksplike? mwen se men. Kop transfer ou wajon men. Transfer sa men. Oh! Bon men, te men dabre ve ma pa. La ti cheve si, te kou wapou men. Mechan men. Ki jotet men, ki yon mechan men. Mechan men. Gado nek mese. Fin Te tou chou patne. Mechan men. Ou fin. Bodo de men.